bakunzi ba ATV turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu cyegeranyo cy'uyu munsi kuwa kabiri, aho tugiye kurebera hamwe urubuto rwa watermelon rukungahaye ku ntungamubiri nyinshi benshi batari bamenya. Watermelon cyangwa Citrus renatus ibarizwa mu muryango w'ibihingwa bya Cucurbitaceae birimo kokombure n'ibihaza. Iki gihingwa bikaba bivuga ko inkomoko yacyo yaba ibarizwa muri Afurika y'Amajyepfo. Imbuto za watermelon nazo bazita watermelon. Izina watermelon nubwo ryumvikana nk'icyongereza rikomoka mu magambo abiri y'ikigereki n'ikilatini ahura bigakora izina rya Citrus renatus, naryo rizwi nk'irindi zina rya watermelon mu bihugu by'amahanga. Citrus ni ijambo ry'ikigereki risobanuye urubuto rihura n'irindi ry'ikilatini renatus risobanuye imiterere y'uruti n'amababi by'iki gihingwa. Ni ATV Gendi Elias Hakizimana, turakomeje n'iki cyegeranyo ku gihingwa cya watermelon. Urubuto ruribwa rudatetse kandi runavamo umutobe ukunzwe cyane, dore kuba ukungahaye kuri vitamine zitandukanye, ndetse watermelon yiganjemo isukari ifitiye umubiri akamaro. Watermelon ni kimwe mu bihingwa bimeze nk'amadegede cyera ku ruyuzi, aho rushobora kweraho ikidegede kimwe cyangwa kirenze kimwe. Kiribwa kidatetse ndetse akaba ariho gitandukanira n'amadegede asanzwe, ahubwo cyo cyengwamo umutobe ukunzwe cyane, dore ko ukungahaye kuri vitamine zitandukanye n'amazi ndetse n'isukari igereranije. Mu kinyejana cya 19 umuhanga Alphonse de Candolle yakoze ubushakashatsi yemeza ko koko watermelon ikomoka muri Afurika y'Epfo, aho yaribwaga n'abantu baturiye amashyamba bafatwaga nk'abakene. Ibi nabyo byatumaga bemeza ko watermelon ari ikimera cy'ishyamba. Ikindi gihamya ko watermelon ikomoka muri Afurika kandi ikaba ishobora kuba yarahingwaga mu kibaya cy'uruzi rwa Nili, aho mu kinyejana cya 2 mbere y'ivuka rya Yezu bagiye basanga ibisigazwa bya watermelon mu mirima. Urugero nko mu bwami bwa 12 muri Egiputa habonetse imbuto za watermelon mu mva y'umwami Farawo. Watermelon kandi tuyisanga no mu byanditswe byera Bibiliya, aho bavuga ko abasogokuruza b'Abanya-Isirayeli baziryaga mu gihe babaga bari mu bucakara muri Egiputa. Watermelon ifite amoko agiye atandukanye. Ku isi yose watermelon bivuga ko yaba ifite amoko agera ku 1200. Ishobora kugira amabara n'imiterere bitandukanye bitewe n'ubwoko ibarizwamo. Ubwoko bwa mbere tugiye kureba bwa watermelon ni zitwa seedless watermelons, zadutse mu mwaka w'1990. Izi ziganjemo ubundi bwoko nka Queen of Hearts, King of Hearts, Jack of Hearts, Millionaire, Crimson, Trio na Nova. Ubu bwoko bwa watermelon bukunze gupima ibiro hagati ya 4 n'igice n'ibiro 9, bukera mu gihe cy'iminsi 85. Ubwoko bwa kabiri bwa watermelon ni ubwitwa Picnic watermelons, nabwo burimo Charleston Grey, Black Diamond, Jubilee, All Sweet ndetse n'ubwitwa Crimson Sweet. Izi watermelon zikunze gupima hagati y'ibiro 7 n'ibiro 20. Zigira isukari nyinshi ugereranije n'izindi, zikanagira umutuku utsindagiye. Izi zerera iminsi 85. Dufite kandi watermelon zitwa Icebox watermelon, zadutse mu 1956, ziri mu bundi bwoko nka Tiger Babies na Sugar Babies, zipima ibiro 2 ndetse n'ibiro 7, zikerera iminsi 75. Yellow cyangwa se Orange watermelons ziri mu bwoko bwa Desert King, Tender Gold, Yellow Baby na Yellow Door, nazo ni ubundi bwoko bwa watermelon. Turebe hamwe ubuhinzi bwa watermelon. Urubuto rwa watermelon rumeze nk'igihaza kandi rurarandaranda nk'uruyuzi, rukaba rushobora kweraho urubuto rumwe, ndetse hari n'ubwo rwera imbuto nyinshi. Rukunda ubushyuhe bwinshi. Impuguke zigaragaza ko kwitegura guhinga watermelon nabyo bikorwa mu byiciro, aho ku ikubitiro umuhinzi agirwa inama yo kubanza guhitamo ubwoko bwa watermelon yifuza guhinga. Umuhinzi kandi agomba guhitamo igiciro cy'imbuto za watermelon kuko nazo zitandukana bitewe n'ugurisha ndetse n'aho aherereye. Umuhinzi agomba kandi guhitamo niba agomba guhinga imbuto za watermelon cyangwa niba azagemeka urubuto rwamaze guhingwa. Imbuto za watermelon zikenera ubushyuhe bugera kuri degre 70. Umuhinzi nanone ahitamo akarere cyangwa umurima ahingamo watermelon. Iki gihingwa gikenera nibura urumuri cyangwa izuba mu gihe kigera mu masaha 6 buri munsi kugira ngo gikure neza kandi gitanga umusaruro. Intera igomba kujya hagati y'urubuto rwa watermelon n'urundi ni metero 1 na santimetero 80. Ishobora kugabanuka bitewe n'ubwoko wahinze niba budakura cyane. Watermelon kimwe n'ibindi bihingwa byinshi
ikenera amazi ndetse n'ifumbire, ikishimira ubutaka bufite ubusharire buri hagati ya 6 na 6.8. Umuhinzi agomba kubanza gutunganya umurima, awumaramo ibyatsi bibi, agashyiramo ifumbire, hanyuma agasanza ubutaka aringaniza. Nyuma acukura utwobo duto akagenda ashyiramo imbuto. Buri rubuto asabwa kurushyira ku bujyakuzimu bwa santimetero 2.5. Mu mwobo umwe ashobora gushyiramo urubuto rumwe cyangwa zirenze rumwe, gusa akirinda kurenza imbuto 4. Imbuto zitangira kumera mu gihe kigera ku minsi iri hagati y'7 n'10 uhereye ku munsi watereyeho, ariko nanone bigaterwa n'ubutaka, ubushyuhe ndetse n'ubujyakuzimu urubuto ruriho. Umuhinzi yitwararika kureba niba koko imbuto zifite amazi ahagije, yaba adahagije akavomera. Ubushakashatsi bugaragaza ko mu gihe cy'amezi 4 imbuto za watermelon zabonye ubushyuhe busabwa ziba zimaze gutanga umusaruro. Watermelon yasaruwe ntiyagombye kurenza iminsi 10 mu bubiko, kuko ishobora gutakaza zimwe mu ntungamubiri. Intungamubiri ziboneka muri watermelon zirimo amazi ari ku gipimo cya 91%, n'isukari iri ku gipimo cya 6%. Kimwe no mu zindi mbuto nyinshi, watermelon nayo ikungahaye kuri vitamine C na acide citrine. Ifite kandi magnesium iri ku kigero cya 2%, ifasha amagufwa gukomera, ikagira na potassium iri ku kigero cya 11%, ifasha impyiko gukora neza. Izindi ntungamubiri dusanga muri watermelon zirimo vitamine B1, B6 na manganese. Ibi byose bifasha mu kurwanya mikorobi zanduza no kongerera ubudahangarwa bw'umubiri imbaraga. Urubuga umutihealth.com ruvuga ko muri watermelon harimo potassium bituma ruba urubuto rwiza mu mikorere y'umutima, harimo kuwurinda gutera nabi no kurinda umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Si umutima gusa, kuko binafasha mu gusukura impyiko, bikanagabanya acide urique izwiho gutera indwara za gute mu mubiri. Kuyirya bituma unyara kenshi, ari byo bizafasha impyiko gusohora imyanda. Uru rubuga kandi ruvuga ko ku bagabo watermelon ari ingirakamaro cyane, kuko ikize kuri arginine bibafasha kurwanya uburemba, ibongerera ubushake bwo gutera akabariro ndetse ubwo bushake bugatinda. Si ibyo gusa, kuko ifasha n'abagore ibongerera ububobere, bityo bamwe bahimbwe ba Mukagatare yabafasha kwikuraho igisuzuguriro. Mu ntungamubiri zindi zigize watermelon kandi dusangamo isukari, dietary fiber, fat, protein, beta carotene, thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamine B6, vitamine C na vitamine A. Dusangamo kandi imyunyungugu irimo calcium, iron, magnesium, manganese, phosphore, potassium, sodium, zinc, amazi na lycopene. Ubucuruzi bwa watermelon bwarakataje cyane ku isi, aho cyabaye ikiribwa kigera no ku isoko mpuzamahanga. Ku rutonde rw'ibihugu biza ku isonga mu kugira isoko ryagutse rya watermelon ruherutse gukorwa n'urubuga rw'ubucuruzi mpuzamahanga bw'umusaruro n'ibikomoka ku buhinzi Trije.com, mu mwaka wa 2020 harimo Espagne iri ku mwanya wa mbere icuruza ku masoko yo hanze umusaruro wa watermelon ku kigero cya 27.43%, ikurikirwa na Mexico ifite 16.11%. Ku mwanya wa gatatu hakaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika zicuruza watermelon ku kigero cy'8.9%, Ubutaliyani ku mwanya wa 4 ku kigero cya 6.92%, Morocco ku mwanya wa 5 ku kigero cya 5.95%, Ubuholandi ku mwanya wa 6 ku kigero cya 5.24%. Ku mwanya wa 7 hakaza igihugu cya Brazil gicuruza watermelon ku masoko mpuzamahanga ku kigero cya 3.94%. Ku mwanya wa 8 hakaza igihugu cy'Ubugereki gicuruza watermelon ku kigero cya 3.45%. Ku mwanya wa 9 haza Myanmar, igihugu gicuruza watermelon ku kigero cya 3.1%. Naho ku mwanya wa 10 hakaza Costa Rica icuruza izi mbuto ku kigero cya 2.78%. Mu Rwanda iki gihingwa kiragenda gifata intera, aho urubyiruko rwinshi cyane cyane abarangije amasomo mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi muri kaminuza batangiye guhinga watermelon. U Rwanda ni kimwe mu bihugu byo mu biyaga bigari bihinga watermelon. Urubuto rweze rushobora kugura amafaranga y'u Rwanda ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi 3. Tumwe mu turere dukunze kweramo watermelon mu Rwanda ni uduherereye iburasirazuba nka Kayonza, Bugesera, Ngoma na Kirehe. Biragoye kuba umuntu yahita abona izina ry'ikinyarwanda yakwita watermelon. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda Peter Vrooman mu mwaka wa 2019 yagerageje kwita uru rubuto izina ry'igihaza cy'amazi, aho yagereranije ishusho y'inyuma ya watermelon n'iy'igihaza, akongeraho ko watermelon ifite amazi, ahita yihira izina ry'igihaza cy'amazi, bishatse kuvuga ko ari igihaza gifite amazi. Reka tubashimire abarimo dukurikiye kuri ATV. Wari umwanya w'icyegeranyo twabateguriye ku gihingwa cya watermelon, urubuto rukunzwe cyane ku isi kandi rufite intungamubiri nyinshi. Tunabasabe gukora subscribe, mukore like, mukore commentaire, muduhe ibitekerezo byanyu kandi muduhe n'andi makuru ajyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Turabararikira gukurikira ikindi cyegeranyo wa kabiri w'icyumweru gitaha. Ari kumwe na Elias Hakizimana.